Ini mass gathering kelaijaka. Ini mau mass gathering je orang sutarmura kecam renglok nok labo bo program klaimin angka. Corilam assembly constituency atau block committee by songsaja. Orang buskang chongmari plus sini borok no jora jarawat sini greater tipra ni nasimung tai sanmung tina mo program klaimin. Ro program to chung putalya agam dina bo buskang salama klainai. Ker Delhi bo sini buskang sing thangani program tongo birat sini program kotor. Second day of December Delhi udeshe sini borok thangai warriors ro aro thangai greater tipra ni slogan ranai sanmung tina sing demonstration cleansing demonstration. Au program rong tina mo warm up. Double continuation exercise tongnai. Norok Simon je dabuk sare digino that throughout the state across the state sini greater tipra ni imang tai sini sanmung tinai sini tipra motha ro program khlai tongo abo tini sudu sinor sutarmura abong chorilam program sini ja abo kaisa sini block committee ni ekta decision na tinai tini or sal tinai chingoro program khlai ke 10 साल coincidentally sini bubugra lead Bikram Kishore maniko department thimani sal 10 साल na tibo sing tinginai bubugra no chung bini phala no chung tini kaitor ni thanibo motain thanibo bolbum brum bo khakchangma manani bagi chingoro bini phala no chung hamjakma tai sini khulumung yaprene chingoro khumtrang dor katini amon bagi oro jotto sini all leaders oro attend thake tini oro nini chairman rok vice chairman rok tai onono warriors rok all leaders YTF DWF jotono oro unitedly tini mo program mo participate kai sini mangobono sini sanmung choba sini greater tiprolen sini tiprasrong ni khorokti sawi tongnani choba sini tiprasaro thangi basi tongnani haksung charo hayungo abuni choba abun bagi singti no program khaimana ekta abuni angsho abuni part hambai singto singabuna je sakabuna success khainai abun bagi sing last fight khlaitam hiaba tabuk bakso saitamo sabka sat sabka vikas tabuk 4 years and 9 months thangaitamo sabka sat sabka vikas ochorilam elakaro tiprasa elakaro kaisapon angya tamni hinmale o jagao sen kopal kamhni wan chuk mane 2018 ni বিধান সভা ni sakang Tripura ni Deputy Chief Minister Borongmunang Jishnudev Burma bo o jaga Deputy Chief Minister nge oroni MLA nge ji thangka kintu phiawa 4 years 9 mano kuno chinno bo phnugi manlia Tripura sa elakaro je sabka sat sabka vikas ni chinno abun bagi chengtini o mass gathering ni bisingtui o amsa yangkuni o chorilam ni jo to je tamnai depriving tongnai sini Tripura sa tai depriving tongnai khuruksa depriving tongnai Hindu Bangali jotonon chungkobo go je tamnai je depriving mane abuni again cho sangbus kangai 2023 fight khlainani that means Tripura sa ni jeta main jeta deprive no sang jesaka pana sang tamnai success khainani obono chini o tinini jeta routine mafik mass gathering Kaisa deputy CM ni asuk thai chorilamo buskang 2023 tipra motha busuk jratui oro keplainana hekaba imang busuk jratui nu deputy CM pe je o jagao 2023 bada basanang saimenya tam ga tabu khnai tono bo buskang ni 2023 ni poreng khangke governor ngai hinai tawni hinmalo bono je bo boni jata confused tongo tabu ka je o chorilam ni bororok no bo bandikha tabuk norokna ang sanani nayo ebong norong ni thurute ang sanani nayo sabka sat sabka vikas abong ke bastobota da joti che bastobota ang hangka chang mokol inu khamo kintu abo tabuk kothoi sangkauni bagai ak kothoi jata samung ni bisingtoi kuno samoyo pona buskango kahamngai thangai manana hne ang wan chukya karon tamni hinmale samung koroi kok abo kothoi ebong kok jesupon saijongton samung koroi hangangke abo bo kothoi Engkau ni bagai je akok kothoi sabka sat sabka vikas abo je borok tatal sawoi ba kothoi kokna sawoi khakhayo 2023 deputy CM bo jaga basa phayana hnai tai bo basa ragan hnai ang wan chugya karon tamni hinmale jeng saimano haise tabu subjara sarbomo chorilam kendra o je bo tabu kromchiri BJP sabutar tabu busuk tongnai 5.6% haise engkau ni bagai a jaga o je tamnai nong je sungka Deputy CM busu jaratui bobai contest khalayoi Tripura motha sabadi 100